Ambedkar sida credit pinning the bagi tendency lay. The chairman cricket sanaradi captain gets the credit. Nata sanabadi ma'am sanaminarine dumaina constitution draft away se ma matunda budinati min oh yaurini subcommittee same na duga chairman duna mana captain na credit to duna mana state or mana luchi na chakni na magi mipham thokpa adagi anova a new India haitare ko after British na loilam torama matunda in the Swadhin Bharat haitare ni Hindi daraga ko independent India ningkha tamba India or kandana adu constitution draft is Ambedkar na chairman oibini na mangonda dalit so area adu gi pot am yaujaba ada mana yamna usit thawoida but that very disrespectful manner ne mai ton do the Ambedkar na bhagwan ka naam hota to sadhan that you're very disrespecting to a man who was steering the committee as a chairman. Very insulting way na protest na amu kai de session je ngam de although I think this statement by our union home ministers unfortunately is a reflection of that attitude. So we condemn it. So in our party, Congress party has across the country since yesterday and today hayeng request lakra Assam dagi Tripura dagi maitai lai se Manipur ga ise rahum jaina lokat panebo schedule tribe tan bagi sumaina kano lak ko yaw bura adu mana na thairaga lakti haibaga samana de udi state government na proposal thara kanda tawgadabani adu tawdoni na khome eba sidi anu moina tawgadabana te na adu hujik fawda adu gi proposal lakti na khome so state dagi proposal lakti haire adu ko sa koi susi khangne to state government is gi proposals the thabam chang but central government is also remind the wam chang madu ge ne vaina question da is ai de state na tharak te na ngai lei budi yadre na so public to suma se inform to wam chang ne koi schedule tribe ki kanna tali Manipur ai di se Manipur ta na te na hangi da di maitai se Assam maitai se Tripura ai adu adu ai na sak ai matung da pisan ma mi sing juna sum ko kala sin my discretion ne amuka so ai thajal le chamber reminder marshal kaurong ta piwa arai de ne last ai khangeba minute ani ta ngairak pai dai de ai da last one changaga amuka hayusi amuka hay an ngai ko hayraga ta ma hai ngai ko harbu dum lotion kare aduna ngam hodablu ai ngonda defense ministry da kalida ai pasana haige dagi hostage to ga angang hat ki big guy to pasana ai remind to ge na aina to ga thajan mane ba so that aina hada kitang ningam hoga bahaina sitar ko aro ai khal protest to ga mayam theli ko adani su kai adu tawri marakta aina numini ni ne be amadi ai gi tonga nai kara puja satle bai gi kam du torga mayam alani su setli ko pai adu ai gi sumu tonga na thangalaga ai chachabne mai na marak tu das mai na tawraga ko adu ga nonga laga su aina kai gumba ai phangraga di aina hanan nam thuwa thamang tangkun bo phangda mine kun yog da bi su lo singi ba ya si ai khangmani na ko aina kai do ge da numi humni su numi loram da ni mamang sidagi aina print out lok thu thame ba aina photo akoi gi jiri gi moi gi nupi angang yaw har ki picture du ga laishram Kamal Babu photo sa ba aina ngang ngam da di moi du da moi atma da hai ta ko I'm sorry emotion hai ta I tried I know again voice record le hona ba history the record no ba duga malem pumana so floor da ngang di ta hona ba ai hai ge tong ai adu gi jaga phanghoudre ai ngai ngak pi oi na ai hai ning he bi sa da ko adu hai ge na kai mo phangak to last day su yaw re ni yang mapom na lottery de yaw re ba ise ahum su ba time yaw ko zero adu da koi khang irang du da ngasai gi ezon taw ro ni khang ne ba last day du di ko harai thola kana mayam protest awe adu
aina toka naigi Nagaland gi colleague to ko gi MPCC ga Nagaland Pradesh Congress ke shu president chu oibani ko. Thankfully he was. I say I suppose just come and help me out and let's stand up. I don't tell them na but the magale minaraga press. Ako is mana press mana ngai so mana mo corridor am de ngai ba do onjal la kanda mo press kang bu mo da aina hairam mane ni kana no kai do no photo explain to mana angal pa. So inside the house as well as outside manung do egara mapan do egara pa. So in people mana para ko say it registered. Ako'y sada party politics ni kaya nanganari do. It's mo da kangum di sawi ko ay mo ba that's a kind of a politics. It's not going to affect me. Ay na miyam gi will phangaga miyam gi will of the people na sinera ko ithawdang na ko. Ay na aroy bisa ay na mayam na ijan ni say trust me, I am not going to back down. Maning hala chakado mo pa din ate. Hen na kala Kenya duga Manipur khata natabida national level da su akoi ga geto wise away na mantei oi de maitai gi su da ngang ba Manipur khata ngang ba north east kind to dugi adugumba player du di id oi roi maitai misan football sana ga cc mita da sana ga da unate national level da na international young ngam da ne aibu adugi type as a people's representative of Manipur within court moina national issue nen khan behiram sing in the remaining years adumai ngang mangamba Kerala gi post abi sai vote mamang da su haijab ni Kerala issue su paket pangamba MP akoi maram no moi MP na ngai da Kerala ngang khalai adagi Trinamool gi Susmita na su move to re Rajya Sabha that's why na ai su miram gi su move to ngamba akoi player ba chang ba mai